whaikailo i atu I lau whaafunga I le nei fo I tae ao malo le soifua manuia alo mai o Talala Radio Samoa. E tomoa tu I talo le aso lulu, wa toe maua ma o loo saogalemu le teineititi se fulu tasi tausaga lea na leiloa o New Plymouth. O le tae ao ana nafi na faailoa mai ai leoleo wa leiloa Hayley Ford pe tusa leo le tau le fitu I le tae ao. Ma o le ana leiloa mai lona ai ngai o matai Marfell. O Hayley le atu o toa le malosi o lona mafaufau ma le o le taimi mua lea wa sue ai. O le aso atoa ana nafi na sue sa ia o mai ai le po ana po. To e sau le isi tala mai le ofisa o leoleo wa maua ma o loo saogalemu. Wa vaava ai St. John e whaau popo tangata faigoluega e whaia wala au telefoni tangata walangona peisia I wa tuu la fuaina. Polo kalamele nei St. John o le caring caller wa silia nei ma le 2.5 tausaga o whai. Ma o loo ngā lulu e le tusa ma le ono se lau volunteers wa mae a o tawina. O le caring caller o le wala au le tangata wa yeila ngona o le tuu la fuaina. Ma ofo I ai le fesoa swani. Tusa lea ma le 15 I le 20 minuti le umi o le wala au. O volunteers fo inei wa mae a o tawina I whaamtalanga e le mawhai o na whai. O ai e wala au I ai, whaapele tele o I tū, e tatau ana ngai I ai le fesoa swani. O loo whaau au pele nei polo kalame, ma o loo I ai le wha moe ngai a whaau popo tangata volunteers o na o lea foi, wa alu I lunga le toatele o tangata e moomiaina. Wa sau I tua Fuafuaga le komesina o leoleo Richard Chambers o loo whai mai ai, o loo vaava ai e faaitiitia I le se fulu fitu sui o le pulega ale matagaluega. Se fulu ma le fitu sui al pulega o le ufai mai le komesina o loo vaava ai e faaitiitia ai, ma o lea na sau I tua I le ufai galuega I le aso na nafi. O loo sau ai fo'i ma le vaava ai e faamuta galuega le tolu sefulu ma le fitu sui sini o le pulega, ma isi tulaga tofi faapea ma le faau popo, o le 20 avanoa fai galuega fou. O loo toe taua mai ai fo'i ana nafi, o lea lava na mua I faailo mai le masino o Novema ina ua filifilia, Chambers e avea ma komesina. O le a ia toi faatulaga ma fetuutuunaʻi le pulega. O ni fuafuaga o loo fai mai ai le komesina e taua tele le fai o faatalanoaga ma o le o loo tatala ai le avanoa ma toe iloilo ae e leʻi faia se faaiʻuga mautū I le faaiʻuga o Februari. E le o mawhai ona tali le leia mai a Kiribati New Zealand ma le whainga whaapaaanga o loo iai. O le vaiaso le nei whaamauti no mai ai le minista o le Fuafuaga New Zealand Winston Peters o lea ua tau fia le tu mau fesoasoani a New Zealand mo Kiribati. A o toe ilo ai tu uma e lua, New Zealand, whapea Kiribati. O le whaaiunga le minista o iei nei ua whaia lea. Ina ua whaalea o ngā mai el peresetene o Kiribati la ua whailua inga, I le vaiaso tāluai ma ua fiu fo I le minista a New Zealand e toe tuli loa. O loo mawhanawhana Winston Peters I le te leo le fesoasoani a New Zealand mo Kiribati. Pe ona whaamauina ai le vao le tausanga I 2.5 ma le 2.5. Wa o atu I le selau ma le 2 miliona tā la fesoasoani a New Zealand mo Kiribati. Se whaaiunga o loo langolango le palemia o New Zealand Christopher Luxon, ona I le silasila le palemia, e le ai se wingo le so ona alu o tupe tangata totongi la fonga I New Zealand, a o lea ele o tali mai Kiribati. Matala whaaiu, e 5 le tolu le malosi o le mafuie na lulu wai sauti o le North Island anapo. 21 minute te ele sfulmaltasi leolo o whaamawina I le geonet na whaalongo inai ma e tolu 5 kilomita le loloto. I to tono le tolu 10 minute talo na lulu. Ai wasilia ma le 2 wafe tangata wa ripotia I lunga le geonet ma o le toatele I lato nei. E no nofo I le o ngā tutonu whaasolo atu le pito I lalo le North Island. I lunga le social media lo ta wai fo I nisi le fefefe ma whaamatalaina e malosi. 10 kilomita I sa sae o Tararua leana lulu wai ma o leana whaalungo ina fo I tangata Wellington e anapo. Whaiwa tuitala la Radio Samoa le nei tai au. Manuia le aso.